ye nyina yenim ha ye nya fe na mebeka na be na wotwe invanse na wotwini wohwe Ghana police dwumadi omudie ewo Tano River ni ho a mebo mabaso mebo aban so abaso sanse aban ba no kra pa ne se no kra ne se galamsey ko no onyi na nimfre so ena no kra pa so ne se de oye no so de obetumi aye de sensa eno kra no na make atro no galamsey ko pa no galamsey ko no aban ba ye no onyi na nimfre so obo no homodin bia Opemsuo na de oye nso pa de medium so se wo de no kra ye adwuma no so wo ti nani ahwese e wo de o kan ye wo kire no pa de a de oye de won hye da nya hwe sa Kofi nie nukure nie commander nie de oye no onye hwe betumi aya abrusa menka se okay twi kasa onye hwe nche se nya se onye hwe o de oye no obetumi aya abrusa galamsey ho asem na wiame no kakakra asana ma no me economist akasa de wo muni se aban oka de pa vote ayi na hu se eye na ada na ode dada he se obetumi de bia bosome miensan bia yi galamsey afri honom oboa ontumi sese obosome enan a yawura enum aban betumi akon galamsey ankasa benke akon wie nanso me no kasa de sese ya galamsey pa ho asem no eda so koso den na de assessment awia me no kani se na MPP4 ni e kasa MPP4 na ewo concession ne saade no se MPP4 ana na etu galamsey mo Mr. Babia wo bia no betimi a bra Facebook ne bra be hwe de ekoso yi na wo de wo afo ni hwe bi na afi nkomo na bia wo beti asesa bra Facebook ayo Opemsuo radio bra na ebe hwe bi betie de ekoso okay sana NPP4 ena etu galamsey no mo de sen yakwaye omo de sen yensase ye water bodies eni ade a ede na si wo aban ho kwan se wo si MPP4 na eye illegal emwa omo sey nsuo omo sey ensase ni ye ya ede na si aban we ho kwan se obetua stop omo de bia na meka se na nado aban no galamsey pa de ma mesefim ye sabi omo mutu galamsey no enye oban bi fo so na atu abehye yenso eye Ghana fo no bi we police betumi handle omo simply eye Ghana fo no bi omo decide say omo ne amanfrafo ene timamfo ebesai yensase we Ghana army betumi handle omo simply sabi ye wonananum bia omani hu asem na omo so mo bese yensase we ye betumi atu omo afri so simply mo amani tue ye nwuraje bi na ogusu ye nananum atankunyanum bia omo de omo ahye galamsey mu no ye tu omo Opemsuo enti no ye betumi aye enti galamsey hu sensem no enye omo afoforo bi so na eye ne yakase omo ahoden eso chen Ghana ntintimi na omo nko anyenye bia nti omo bi kra na nka ato ahye so nti nka Ghana ye ntimi nya won hwe enti se galamsey da so koso ne na ese niema ene na aban meka so se nyo sika sa ye ne de nya ho adwuma na wuye yo sanse wa mo hwe Facebook hwe ngrofo bia mo galamsey we obetuna gina Ghana Armed Forces anim and obetuna gina Ghana Police anim yet look at the audacity say this saying so ni yensase and they able to even video it and put it all over tiemi ye pa me see e galamsey aban be wonyi na nimfre so eno ntima bo Ghana Police abaso mabo aban na abaso oni the Rapid Response Unit omo Forestry Commission me bo mu nyina abaso Opemsuo omo ye bi pa Kofi nie nanso commander nie ekon na ye ko ne galamsey no ne picture na NDC gina kire twa no enye speed ni me no kra na wo mu na me ka kire no afeyen hwe de ya asefim wo abedadwa NDC fo no mu bebre mu nim na mo kase MPP fo mpanyimfo ne tu galamsey na senya sa na ti ane anu ntimi hu de ntia na sa abra na MPP
ase aban na do no promise krasa odi na kudwa beto so na wantimi anko galamsey no sanse se de ne binum ka se MPP mpanyimfo ni bi na etu galamsey no enei dia abeda abonten so ne se NDC mpanyimfo no bi na ne mutu galamsey no mobaye na maban aba mo ya aban aba no enei NDC mpanyimfo na etu galamsey no your communities ni bebrobe we ameka obeje chinya ochina list ni nyina meptumi provide ni nyina ama communities abekọ no no na NDC panyina ho no mo na etu galamsey na aba na ade a na yesi enye ene de yede na abeye de ama wo awie de meka ni John Dramani Mahama beka se obeka se waye nhihyepa ni code of conduct no awo de ama ne nkrofo no mepacho DCs enka hu bia na ni constituency chairman ene saa nema no omo nka hu bia na ene saa nkrofo yi ena your communities towns ni bebrebe a omo mom ene hyehye akira omo tu galamsey no. There's a video echo around yanya panyini ba kwa NDC ni a wokase omo campaign omo bray ese sika nti no so omo tu no mo enya sika ne bi show abusian hwe shasema na NDC ni bi eka wa recorded enam social media na make say NDC fo na mutie me no bebre mu amunim say na mpanyimfo ni bi nene omo abegi galamsey no omo hyehye akire etu galamsey no enti ade ane ese enyema MPP no eyede na afi de eye na say de mo frase no de mo ye bia de monim just 4 years po 4 years pe Ghana fo besan ba enti se ntro na wutwa ena ase Ghana fo nyuni a eduro no mbe kiro say yes ensem bia na MPP camera bi na enye nokre no mo se yengi de se eye nokre no ene 38.1% no enti mo NDC se mo frisa mo nsuma wie na sabi nsama amuka ye ene mo panyimfo ni bi na etu galamsey ene NDC because listen sabre pa MPP ni bia otu galamsey bia me so say NDC for my yire no ono akra ontimi ntu so ye wosoro so wo fom sabre pa bia wo so otu galamsey MPP ni no so odin pa mene ukase NDC ba so no galamsey ni njai koso den enti ho amu na etu abeda dwam mpanyimfo na na sese mu na mabehya kira mu tu galamsey no wotu ona ye NDC ni na wonte de meka ase a wode anya abotre kenkan hwehwe na obehunu uwi a wosen befem wosen ebefem papa Opemsuo NDC mpanyimfo na etu galamsey no wa bontene de MPP for ne eye ne nye se galamsey nye 1 MPP time a eye de ne beye NDC time mebo aban na baso se ne hihye yo se nye ne hihye dollar no na ho de ne ekofom sidi no e basoro onkoso ene hunkomo na ye bedi in fact ye hwese odema bo ebeba fom aban nkoso an hihye ne nema yie eba ye nyina ye nige ebebo ayen eba galamsey hu sensamo dia na no o se wotwa no 120 days galamsey no ho ne se wo faili poto enye se wonye bi na emom ti se wa exams no watena se atwero se 2 hours 3 hours o na okotwa 30% ebeka se wa faili se ne Ghana mabru ni nipa no bitimi eyempo se ye twa video di akire se ye sensuo na hwe eye na nado time an ye boni tiri so ama time wo so NDC ni nti wakon no atum NDC mpanyifo na etu galamsey na se ye ni se ya na ye koi ana ye bai me hwa na makomeline so na salam